Možemo krenuti. Ale! Seren, sağ buraya gittim. O, dušu, ne, prosto. Poštovani prijatelji, jedinice MUP-a i na ovom području, što vidite, mislim da ako se može nazvati lijepa, sigurno da je uniforme iz rata i Slovenske narodne armije iz ovih jedinica koji su ovdje djelovali, to ratište i Brčko gdje je koridor bio toliko uzak da je svakog momenta moglo da se pred jedinica su svoj zadatak ispunili i ovaj dio Majerci, to je područje rata vodili najteže borbe. Evo kao što vidite, dosta strani vremena, ako možete da se upišete, evo ja ću vam sad pozvati da pogledate izložene fotografije. Risto Stevanović je poginuo još ovdje u Bijelostu ratu 31. na 1. april. Imamo tu dakle kolonu Silvenu koja je prišla na Drugoj Majerskoj, kao što vidite koliko ima poginuo u Drugoj Majerskoj brigadi. I sigurno da znate da imamo i tamo kod Manastira. I eto, imamo, što kaže, ostalo smo, ako neko stalno se pojavio, neko će. I mi smo šalu. Ja ću vam se djeca rođena 2000 se ja to... Treba sam ne znam, Ovi su 20 godina posle rata, fotografije, ovo sve se bilo pripremljeno. Onda se tu koristili da... Ovo je mene, ovo je mene, da rekao meni je ništa se nije, ali Brčko, Šamac... Gard je vam Lečeveni, Avroveni, Brando. Sa svojim porodicama, sa ženom, sa djecom, šta je izdižao, to je nezamislivo. Da vas ne budi ovo, pričamo o Sarajevskoj regiji i Sarajevsko-Romanijskoj regiji, da vas to ne budi, za narodu i ovo je bilo... Nije bio Sava Nekira i je izgubila oko 270 boraca. Kasnije je oslobodila oko 100...
da uhvati ušica. Mare.